que nous appellerons... Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu ikimshola wanono mjua wanono ho hanza hai rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali heri na baraka na unono na mvua na suya he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu yaripu na wanadamu wapeu wanzaze rohombi. Mwenyezi Mungu yajalie kwa usiku wa leo ya juma ya leo inu juma ya baraka ya mifunguo zesumu zako zikubaliwa ho hanza hai rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yaripue neshari shaho wanadamu wapeu wajihansi hambi na rohombi na roho za peu haukaya ngasarma mwezi mtukufu uni mwezi kao unu mwezi jua usonti pia ya ukaya shetani ya ufungwa yekafanya hazi yabo haina mzima harumasi ujo ufanya erori haina mzima harumasi ujo uredanai na dojua ya ukaya shetani kati buhari yabo de nafsa moyamru ne mwanadamu wae shardo jua ukaya unti wakati wa ukaya mndugu jodo hamba ukaya ti subilo mndugu jodo hamba ukaya ti zainiwa shanu wakati ya ukaya mwanadamu ibidi wanene roho ya hao ne zembi kao dezijilio haujo kauzifanya watukufu kartina wakati wa ulata au kaze sujerloni zo gazina sujenra ruswafi aukaya ikadwa nasho hatu ngwali parao ikadwa zaza hatu ngwali parao. Walaikum salam Eric. Ikade mazababi ikado waze ngwali parao yabongar amino ya ukaya izolamba wabanu kena utsotsonga ye ani yenti hauye maranya watso change bahari ngaranzao garjo ya ukaya yambwa baikebwe rema hata uhunde taratibu hata lebwela lipasuhe ngerambi wanadamu ikao le jokas esprit za hauzirende ha esprit demo. Oui, Belge. Wa alaikum salam zirende ha esprit demo. Wa alaikum salam Ummu Yasin. Wa alaikum salam Nasra. Wa alaikum salam mon frère Fazel. Watukufu wa Jamalif garjo ya ukaya wenjwa juzi sao eba nuze tambuzi hundu wa komorizi nuze dosiezinu gamjwa ya ukaya o umati wa mtume depuis longtemps mtume yakana muo ya kahai. Wa alaikum salam ilham wenji waka wadzilo zitwas kama magaya gerambe abasar zambao yode mana ikao lusujoka uparo jozi ya homambiani rekaga mjoka uka kontan neve. Wa alaikum salam rekaga mnaka uka kontan garjuma biani msikitihe haumbanyu. Wa alaikum salam amordos watukufu ngasina mesaji mbi enraru sof sufanya sujet mbili longar fanyo sujet raru. Sujet raru zilo très important mguna rinike khatima njema yarinike mwisomwema yarijale kwa wanadamu hadza na hon duniani. Wa alaikum salam hashdi. Wa alaikum salam à vous tous. Wa alaikum salam Marie Ahmada. Merci beaucoup Asia. Watukufu ye sujet gareda hormaze sujet au kao usiku wa leo unu siku speciali usiku wa juma ranzwende la tapilieze thawabu neze fadhila Mwenyezi Mungu aswame makusakadura yafanya ye sujet ya mwando mwanamme ya buwa konti fantomu ya kau do drage mrumshahe finalma ya unese mrumshahe foto lanrabo komkuwa yemru kadhaa hende hata manipilo la mrumshahe hakonti fantomu emrumshahe hadomwere ya yeziungo antukaga japaro mweleze suraya hadomwere ya yeziungo emwanamme hadoji sakrifie yombeshi ya mapesa. Wa alaikum salam amin. Emwanamme hadoji sakrifie yombeshe ya mapesa haya la mahadisi ya relasyo ikaongwa onayo komkuwa
ola moto mwanamme mrajina na ulade mrumma hahe denda yatunga konti fantomu abasarzamba o bande mwanamshe hadubu harma ila piyeji ye mrumme hamransi hendeza subhanallah ye mrumme hamransi hendeza vanu haini mru ya fidel yomkinishia mwanadamu harende nai yomkinishia mwanadamu gena manki ya mahadisi yomkinishia mwanadamu gena shampuziza harma ila kuplu hajundwa fanongo sonizo e mwanadamu woi garjo jari mrongoze kanamba nafasa shababi woi lidiru mabeni wana washe ya ukavanu mwanadamu dio jimefie mruikao kujaparo mwishi ya leji ye voix ujo ufanya message faut pas accepter haukavanu nga mwanadamu wenji wa ujua wadoi waanzishiwa mru pare mru humishia mpare appel video si c'est vrai subhanallah wa alaikum salam saji azam shababi yemru mshahahe wadungana walona wana hakau asura kemru mshahe ya fideli shahajunru habwa kont fantomu ili haudrage mru mshahe hajihunru ha emula mwanamshi hadubu harma ila piyeji ha avue katina ya tsuhamba katina ya tsumambi mzadeola bahata mapesa haka msaidia ula mwanamshi hajihunru hadubu harma ila piyeji sha zinuvo za haja zinji na zinji za mpuziza vahuwe mrume ukaona ya ukangwa nzo ufanye tout pour toi taura bese mrumshe ngarjo hujarme sujet yo wa alaikum salam A82 Lux Mwenyezi Mungu yarnike musomema inshallah sujet ya vili shababi tsoi ya loharma mji ikawo mji uo ulohunu manga walo mazababi watimizi mfukare huenda mtsuhanza nvumbo shaida di shahao wanjia harma mtsango ikawo mtsango uo haina mzima youtwa 1000 euros par mois mtsango wa 1000 euros par mois watsanga hata yeshababie mzima yakaubidi yarangum anye mapesa hai 13000 euros ya baba hangu au 13000 euros wa alaikum salam swali Ismaila Muhammad ye 13000 euros ila onsi pia warenge ye mzima weya kanza yarange gwa mtabisha o bahari katina kertas na winji warenga wango ona kertas deja ngando la fanye 3 mois 4 mois omtsango uhisa gwa mtabisha o finalement o la moto hajihundu katsu subuti ya tsengele pasongo no yokango o makapablu wa mbalance o katina kertas e mapesa kwa tumnika 13000 euros ambao haringwa jomnika wakati ka doanzao ngajo jarwambe ya ukaya nusu ya huwa nada mwaparticipar mtsango wautsi wangu ikao walona kirtasi na mleti zero hombizaha nyuza ukaya baada wa uzingaro mtsango wa mrulona papier ngojo uderange mrika wa mtsango huisangara fanye 3 mois kutumike mapesa ngojo yato wallahi na Mwenyezi Mungu haukaya wa upeu yoro hombi voya kawaika tina kirtasi ya voye ye kartumnike mapesa na rimtabishe finalement ya jihunri hata yeye katsusubuti yaja hazini harudi hula mjini kao de yakaufanya hazi yakaushida participe wa upeu ngajo jarme sujet yararu ya mzaza kulobushini ikao ya mzaze woi haparo demande edio soma erdarasa e mwana mahahe ulohu nu Faransa hamambia ya ukaya kutsina dola ya udemande edi gamjoshida nufanye zerongo ola mwana mshakwende bushini daene mwana hahe ngeiho gwa haruma tretma yende hata abasa zamba watola hondani daene mna mwanahe mwanamshe mzaze oi hatola hondani dene mwanahe mwanamshe wakati kao ye mzaze de ulo mwade banda unge mwade e mwana mahahe katsua jusi za telefoni katsua reponde wende hata watola hondani ika oblige wanze waripare rihunre namna ya usaidizi shangar johu jari rongoze mjomba oi rimabeka mwanadamu wa peu huhara yawo msaada wa erdarasa ikao hakanza ya demande na si jokar amini ukaya hajoka hafanyiwa za joka njema hajosaidiwa heli wanadamu wenji wasaidiwa huharaya hufanya ukawa wengu kututaha mwana mshwa hao yasaidiwa humbehe bushini huende humhansi giharuma tambu na mashaka finalement abasar zambao hatola hondani
garendo mbio ili jer demande edi ya saidiwa ili ya tsoka uhayendeza hauka emana tsoka uhayendeza hambilo endi afanye simu ardia rejei yesimwane biro huja huambia ya ukaya kairim kensi ko babaki nongoza 3 mois ili ye 3 mois yo hisa wakato msezani huja kutufanya ngofanywa makutsumona ngofanywa hamakajaumba ngwatabi hamba ndwahula watolwa hondani warengwa ni mrumbushi ne mbushi wongu walindo ili aja walibe mapesa subhanallah watukufu ngalkodori njar mo sujet ya himzaza tuwe watukufu wa himzaze mkomor emana mahahe yokahunu Marseille ikao yembemzaze woi ha demande aide hosoma erdarasa ikao haparona biya mimi hambia na mwalimu gash ribeshe afundie message mwalimu gash haji prepare ili yende yaone mzazi woi yamnike mapesa yende yafanye passport da yene mwana baada hamnike mapesa hanikwe mapesa da nike mzazi woi yafanye passport ya hahene mwana ili aja deplacement da bushini mwana mahahe baada hazijua hapare mwana mshohahe hamwambia ya ukaya kutina droit ya urenga msanda wam haukanga mibano dizola mzaze hambia ola gashi hamwambia ukaya désolé be mwana mahangu hamba sava ngufanyo yeye ola mwana mahahe haja prepare ze passeport hafanya ola msafara ola mzaze hadungana dena ola mwana ha mzaze ge mwadehin mzaze ge mwadenge na kasiri nyezi munarpone shari haukaya wanasho hatu ze kasiri zirenge mvu ze kasiri zirenge mvu kasiri kao keja kanti hawi sinyale wa haungio zungoni hauka ema doktor wa komori mrugo na mama doktor wala hitima woto jua wanika mru wade na wala ulati do wade ulio mru pasha wade unrajina mramba wade uloni wati da ula mrajina mwana mshatra jahande bushin mwana mahahe bade hambea hende hakansi hula harange mna nyumba gudongwende fanya zeso yende hata hajahambila ukaya ya wabasa ngojojua ukauhe useza ho komori wende wafanye simwa urejei jua katwejela ngali heli ulio ola mwana mshohatu hapare mwana mahe mwambia ukaya sava kansibushini utitabia usihi hata simwa la jonza libe na biya saya kansiho ola mwana mshohatu emalao ya hula ola mzaza hatu désolé mwana bo mwana mshohatu ola mzaza hatu emalao ya hula habakula bushindene mwana ha mwana mahe hatu jaha jivuru gandora fanye 2 mois hajivuru katsua para katsua jusi za telefoni katsua bamba hindua hala ola mzaze ne mwana watolwa hondani ola mzaze ne mwana watolwa hondani bom kikimaweni wa alaikum salam subhanallah Mwenyezi Mungu narnike khatima jema ho hanzahi rabbal alamin wa alaikum salam miel ola mwana mshohatu na mzaza hahe watolwa hondani hasibabu de mwana mahahe baada katsua para na bala mzaze hapropose mwana mahahe ukaya kairi risihe komori rafanya yesi mwanger jereje mwana mahahe ulohunu Marseille yembaba ulohunu Marseille hamwambia ya ukaya kansibushini merci beaucoup kikimaweni kansibushini hatesimwaibire wangaliwa nge uje useza yabo mzaze hajo kansinge na ediano ye hakontendo mrutso na mbamru itso tine mwana maha mwana maha hazia dejanga sina 2 mois garafanye 3 mois mzaze hatavela bushini mzaze ngutabiho bushinde na mwana ha watolwa hondani abasar zambao watolwa hondani hanike nimero mwana maha timpara isone timfanya message en tout cas kajani jibu yode mana mimi nifanye message yinu haukeka jibu saspura nunga solution kani jibu saspura nunga namna kaja kubalia jibu na mitimpara timwetiza message au telefoni timpara timfanya na message écrit ola mwana mahe kajani jibu mwana mshatu wabasa harengwa ni mwanamshe mbushi hawa hanso hahe shangwa ni ndaongo hama iyodene ngwa jo umliba yode mana juja bana mbeni ya ukaya na mkera de kaka mtinaza nchida bomlomanga mratido asume yanze yende ya to mwana mshwahe yero mwana mshwahero mwana mshwa ujoka hasaidiwa anemporte izo wanruambao nizo wanruako hamba
ye erdarasa waufanya wakaufanya mmono wenji wana wenji wamenya wakawa wade wabeho wangalo unono wao kajaba zero kaziti mmono zinji wawade wenji kamtu wafumatu gamweshila unyonti pia mkawona ngamonao wanga wabahiziwa mazababi wanga haumana ani wakawa wade wazazi wanga wakawa wade mwana ukabasa kasufanyishia ngamonao walo hasaramba walo komori watuna mbamru wa ushinda wa wahimili mmono ye mzazi woyi mwana mahahe haringu jona haya ganjo hubleke bosina mayewa hindi eka katsujibu kutlawa ngweshi gamonana de mutsawan. Vous voyez les gens vraiment bizarres? Hariyemi hinri yeka katsujibu, c'est-à-dire maturam mwanamshe mzazi ulobushini utabi manam komoda madami nsi wa urongole mwanam mahia elewe nsi wa utaha ed vraiment gabo makulimba duniani, vraiment gabo magaya duniani. Ho hujarishe mezenu nga solution gabo wambo we hinri wa utaishia mkomori solution. Wanadamu wangana wataisha solution na shemeza je mwanamshe ikawa mjua unyoti pia walo harumatambu na wana yakaula na mapubeli qui a parlé c'est moi mide na rongoa rahunda solution wanashwa kwa wasaidia wanadamu wenjo wasaidia wanga watabiha wakaharumatambu rihe abanuri rongoa banu koni ngabo wanadamu wado makulimba gabo esprit fantôme gasibanu garwanilia mwanamshe mzazi uloharu matambu jawenjira wawanilia jawenjira rongowa wadungwa na hunda bahanu walalao waenshio jawenjira wakapari wakarumatambu na souffrance rawaringa wadata wajahunu na hunda wazazo eberge mruhamado yimzazi amado garumatambu ripari mwanamahe uhunde kulimba Rhunda kulimba lijiba nuluhamba wahindi subhanallah. T'es incapable ya usaidia t'es incapable ya uhima urongo wanile mrutabiho. Tu vas trouver le courage et ton cul, désolé mon Dieu, ya hujaba numjemluhamba mafiti kuna ushida uhima urongo wanale mwa ushili gojo jawanudu amba goto parasite n'importe quoi. Bahizinji erdarasa wakaufanya mono mziwono zikaufanyishia. C'est pas la même chose Turam mon frère, c'est pas la même chose. Une maman qui souffre ya tolo hondani ou jenini ou lomade ye mwana mahe ya paro. Est-ce que sabutindawe ufanye commentaire? Ye mwana mahe mjo ye mwana mahe ya tsuwa jusi za telefone rampara ya tso ujibu ramfanya message ekri ya tso ujibu garjori mlongoze banu yoka hunu marse nsumuhara naye ge hunu marse na mintumuhara naye ge na maduhazi mabani hangu tumuhara naye kana nifanya hata mazi ikao kahuone sauka kuna ushinda hubulia ye erdarasa wafanya wa alaikum salam bledar hubulia fundi Jibril nuwana zonai wafanya joke mzaze woka jatabi shahamba no msutsa haubahizi wa usaidi wanga mfanyo mimi yebo wabe habushin gohar magalir gohar matambu go sufreo subhanallah woyimzaze made yambagena kaseri yenda bushini yafanya traitement yani kwa malala uyambilo abo saza hondewa ujauraje isimwa mwanama ya mwambia ukaya asheka anti utireje komori hata simwa ibire ufanye kontroli mwanama itwenga sina doma 3 mois katumjisi za telefoni gwa mparao kachua seda mbanwa hula watola hondani mimi le jour qu'on m'appelait désolé katsamba ukaka mtumjua de nabe hasa ero ishetihinru nabe hasa ero ili uende wale mbahinru wanikeye mzade mbushi ya warenga
Hobonze kado watolo wakida wenaye. Mwachura mniwe na uvan. Denabe ha 100 €. Ishoti hinru. Ye mzaze woya lo yabo ya souffre o. Tu vois, je fais quoi dans ma vie? Je suis chez toi, je travaille chez toi, tu me donnes à manger, tu me fais tout au cinéma. Nyezim gunarniki khatima njema alaikum salam mama widad. Nyezim garjali hirna baraka inshallah. Ya Latif, subhanallah. Bahim jomba hamadawe. Gawe Marseille. Tu vois pas que vraiment t'es un criminel. Ha ou demander à César et Comor. Ha jojua yaki ya César et Comor. Ha temakati esi mwa ijo vira. Ijo huji. Ya lawe yabo ya bengu soza. Ya se yabo ya bengu soza. Umrejeze bushini. Ekesi mwa vira. Sha ujirende ukanga wene bahindu. Humhansi. Finalement. Huja kutumjisa telefoni. Gehogu galere. Imani ni bloqué mna kababa tsoy. Oyo hamando. C'est du Jouaïda. C'est comme ça. C'est une femme encore. Oui, madame, c'est. Oui, madame, c'est de l'eau, va nous charger. Oui, madame, c'est un sous-bloc. T'es une femme, t'es là, tu me charges. Ça vous est qui n'a pas nawaché ou à Bougainville, n'a pas vumbu ou l'on arrache. Ça vous est qui n'a pas nawaché. Ou à le Bougainville, ou à Kouhouza, vous n'avez pas dit Gawenarage, Gawenausio, ça se pourrait que tu viens là. Dieu m'a anouni acharné parce que tu n'es pas contente. J'espère que tu n'es pas parmi à les femmes qui se fait vendre de faire le uchanfu ou à Djayab ou à Nzokanga Aminukaya. Haina manamshe ule bom DJ Sai. Ulona roho ulona hikma hajokana imani ne mzaze wa ulobushini utabi. C'est ça. Moi je respecte les femmes. Je suis là pour eux. Je suis l'avocat des femmes et je parle pour les femmes. À le sujet que je viens de dire là, pour madame Chewewe, est-ce que je suis là pour ma quête de respect à les femmes? T'as pas honte? Tu viens de dire n'importe quoi. Au lieu yawelu wakaya turamu gebanu. Hasbabu madame Chewe tabiho. Namzazi wa vuruzwa bushini. Watabiha wa sufreo. Wa madame mahao ya so wapara. Nyezi munarponesha. Vraiment, à vrai dire, m'ti Shanghai, parce que il y a les femmes, Gabouanawa Shoka, je prépare Marseille, Arouan ira baissé, Wado Fanya, Wado Kanswa Disbanu Turamu, et Kadra Gemanamche, Manamche Haraya, Yohaba Godem Fanye, ma faute à montage. Moi, Turam, si Toréani Wanawa Chemlo Marseille, pire, qui va dire que je l'ai dragué? C'est impossible. J'ai une personne que je suis amoureux, ni manzawa ikao miti de fréquenter à côté. Je sais ce que je vais. Miti sanoneda mwikao ma fantôme, wa jansi ki hazahao, wa puma. Bahinga muhambi yobu manam shohangu. Si t'as une cœur, hujohunga namna ya taratibu ya usaidie mzaze wei, ekawa mrowona haya. Shagu jaju jabudo fanya commentaire fantôme. Subhanallah, bonjour rahimo. Nyezi mgunarniki khatima njema. Ikawa yimzaze uloharu matambu yatola hodani baada ngei hobushindene mwana alhamdulillah harangwani mwana mshembushi shaha kontra gumlazo ili yaje walive wakati kao wajohunga mapesa garanzora mbie mwana mmaha ya ukaya wetsihinru joka humrejeze mwana mshohaho komori baada hafanya treatment ideali malala ya jare jei baada gena rendezvous wedo hamba ya baki bushini msiduaze kati parofanya message man. Est-ce que c'est vrai c'est une femme ou c'est une chétanique? Je pense que Fouhuna Bonetsena va te soigner, Gamou bloqué, parce que t'es une femme diabolique. T'es pas une femme à vrai. Parce que ça se pourrait que si t'es une femme, t'es parmi les femmes vraiment qui sont perdues. Ou alors et ndawa jiswage ou jissoigne. Ou alors parce que nga on a problème. Kuna on tsena. Va au diable. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema inshallah. Mwenyezi Mungu yarijali heri na baraka. Mrugo jojua yatike contre hangu, c'est pas obligé que tu sois d'accord avec moi. Shangabo makalima ika obidi uwene uresante ukoze. Ujikoze s'il s'agit de ma mère. Yeka mzazangu jokanga mije. Yeka di mwanamsho wangu jokanga mije.
Iyo dia kaubidi. Chaque mjo on a bois quand tu fantôme ya baladina la manamche. Il a osé devenir de n'importe quoi. Il y a tout le cas, il y a oui manamche namzazo lohar matambu wa lohar masakara mtsidi waze. Il y a ukaya tiparufanya message vani ya manamche ya balama na handicapa. Ranguma yotu honda la réunion hata wasuli hunu faransa. Wakahu wa wasuli hunu yemanyanya. Hamtoa hodani wa alaikum samlaika alia. De manyanya wa mbaba mzima mzaze mzima hamtoa hodani. Bahari yemana handicapin. Wana hahe kwa si d'accord wa monao. Tizaba banuga moshele yao. Hamtoa hodani. Mimi de naka ujabanu ni rongowe. Ruhunre namna ruhunre mru mzazi wa irdarasa. Ya mrenge ya mkonserve ya mheberge. Rishemeza na edu wanadamu wenji wa saidi manamshawai. Yebanda lirongowa. Ye manamma hahe. Haride mjomba moda honi. Hani paradi sonata kio telefoni. Joka huni para unabize manamshahangu. Shakuja jujaba urongo wa mtaishi edi. Wabi wangu wa msaidi bangu tabiho. Timabia eske gajaka utabiha. Yewa we mjomba manzashonga. Kujahunga namna ya wabiyema na manamsha hoka usitowe manyanyo. Na wahuzijua kahamtondani. Kujahunga taratibu wa utamri ya mrengi. Ya hunre mru ya tsahe mru damichuramu. Saba hutatruve le kilo. Ujeba nudoni parabadi tishemeza wanduwa saidi manamsha. Ulona mana handicapa. Ya jahunuli ya emana ya hunra unono. Ye manyanya wa memperme meri ya sabo ya mtowa hondani. Mimi dina kaurongwa ni hunde mzazi mkomori ya mrenge manamshe wene mnamana hewoi. Baada ya manamshe, ya manyanya hamba ukai wanahae kwa tu supporte mnamana handicapé ona. Subhanallah. Ou mjomba ta trouvé le kilo de m'appeler pendant 3 jours à 4 jours. Nafanya sujet, uduamba gonabe ufanya nai. Kaja autorize. Ewa, yewe hutowa hinge kuja tu ata 10 €. Kuja tu ata 20 €. Firongo wabanuga mweshila upia ye suje. Wenji na wenji wapara wa msaidi ya kushu za huwa na msaidi ya mapesa wa msaidi ya tout ce qu'il faut manamsho ya saidiwa. A cause de moi et Allah, wiyarinike taufik. Ula mjomba ba imna hanya taba utsienjeze parce que si eka wenjeze. Ganjo huvumbar ma message. Parce que kujahunga namna wakati manamsho ya toloda ni manyanya. Changwa jolo hamba jao na ngao incapable. Et depuis ce jour-là, est-ce que hamtsaha kajamtsaha? Ye hamtundu kajamtunda. Ye umtundondo wenda mide ukompara da ine mwana. Alhamdulillah, depuis qu'on a parlé, on a mzazi zangoza hezi change. Mais mituramu j'assume. Je suis là pour mes soeurs comoriennes. Je suis là pour mes frères comoriennes. Je suis là pour mes mamans comoriennes. Hainu joka utabiha ujoka matambu. Garjo uzabanezi change. Ze famille waneto upeu. Bali hingaru hambia mjomba wewe. Ria mnyezi Mungu paswenga si harma wakati watsumu. Eske manamsho haho. Ne manamsho haho wavuliza bushini. Ihongo le wondo ya wangalie. Gole wondo ya wasaidie. Personne. Shangarombo mnyezi Mungu haini mwanadamu. Uloba ni ushue mesaji yunu. Na ujoishe mesaji yunu. Rifanye namna hate mzaze woi. Ya sezahe. Da yene mwanahahe. Watsina ye mjomba woi. Haukakawe ye mjomba manzaroho. Hajona kobo mwezi watu muwahaja. Na nikane mahaba ne mwanamsho hangu ulo ujanini. Ye kakajala ya ujomnika ya lendo. Ye kakajala ya ujomnika ya lendo. Ye ujomsaidi yando. Mjomba wewe, ulo hunu Marseille. Ye fikira ya hao ngiondahu. Ya ukema na mwanamsho hao ulo mwade. Ya sinyale wana kaseri. Wambehabushi ni wewe. Ne erdara sawa timbehe. Hauka erdara sawa kanza wambehe. Wewe hamba no ngojona haya kema na mshaho hafanywa msaada. Humbehe wewe, huende humlashe. Humbehe wewe, huende humvuliza. Eske wao binadamu? Watu binadamu. Pourquoi mjomba wewe na uga hunu Marseille gwenshie via 50 €? Hausa € ya umlipia nyumba. Na 50 € ya ulambahinu. Yusa 50 € par mois. Usaidi mwanamshaha. Usaidi mwanamshaha hulumade. Est-ce que c'est normal humvuliza? Yedi hata yatola hondani. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Yarnike mwisho mwema. Rike wanadamu wa udojo ukaya rijanga jolawa.
humrurenda ye famia hauye mwananya harimo mwezi wa Ramadhani unu mwezi kao haini yakana tabu na mwanyanya zilawe unu mwezi kao haini mru yakana problem dena mwanyanya wazidi waze ngera be mwanamsho haho ulo mwade ulo bushini kao hatolo hondani hasibabunda we baada huwadi waza panda 2 mois 3 mois kutuwa bamba nruwa hala kutuwa libi ya nyumba bushini ulaka udoka hata mtezo hasiabu watolo hondani subhanallah. Oui, yomkinishi haka tonto katina shawajusi ze telefoni wapare. Oui, yomkinishi hamba mdu katina shango para kutujusa wahurongo za kutuwa via panda 3 mois yamba mdu ikawa ngufanyo hazi 3 mois katina si hadisi yandrabo hunufana saa hunsu komori sava abu simple hunu si komori li humlatsoli washa hunu mruli wa haina mwezi Nyezi munarpone shari, winge mnono. Yemzenge mnono. Haukami ani wange hunu Marseille. Vona mparatujusa na mparatujusa. Je me renseigne gamjokange mnono. Na ingondo hazini. Yabo wopeu. Maudu wei. Gawajo ujua wanruvanu insha Allah wa msaidie. Gujijodoamba huni pashewo. Si hupara. Plusieurs fois. Kujajus. Si hupara. Plusieurs fois mumjomba kujajus. Tuhentiza message. J'ai tombé dans le répondeur, tu as un message, kujanjibu. Tu fais un SMS, kujanjibu. Tu fais un message WhatsApp, huono, kujanjibu. Yue de mana mimi na kahujabanu mtujomba ukaya, tu ramu go juge. Go juge mrumzima, no inuti jugement. Wanu wangu walo haruma tabu na mashaka, harumansi kauri jokaya, uhanza mapesa hana manada mubushini. Ye mzazi wei hatolo hondani. Yabo garomba haina mwanadamu hezensu za mwisozini waruho njema na ruhunga namna risaidia ye biye ye mzaze wo ine mwana wajuhe wa sezao hauka wabaki 2 mois ya ukansi ili wajua fanye la control shengyo na manahiri 2 mois za ukansi mnafanya control kuna hunga mbahindule kuna hunga mla uhimilie kuna hunga mla ya ulibia nyumba engyo na manahiri mzazi amba ukaya ikaba nitsungula bien tujusa zangu hate control njajo huja parce que rango mwana manga tsunjusa za telefoni même control yonjo fanyani yonjo na manahin iyo ngujoni ba yelbana rabia mbaba woya ukaya we mwana demu wapeu ukaya joka humulia wako ufanya wafanya ba erdarasa si ufanya ba ikegasi na gasana demu walemao erdaras mono zinjira zifanya mwetino mono zinjira zifanya mweti rahane gouvernement yo joka dudu hamona dudu hemo yo tujoka ujibwa na tujibiwa mais c'est la vérité rifanya zinji ribaiza wa wade wenji wajazatwa erdarasa wazifanya ribaiza na demu wenji watabia omziwono Rawadzazira wababera wanaume tu ribahiza mono huono ukaya kuchuranga ye edia erdaraso alaikum salam lashmi mzimbaba shango wendo wawe sawe kutua jusa telefoni yode manarjua mbaka s'il vous plaît na rifanye namna ya taratibu risaidie ye mzaze wene mwana wei waseza ukomot insha Allah ye mzaze hafanywe biye yende bushini haurejeza ilimwele wende fanye traitement hende hula haangaliwa hatsaishwa malala habila gojo jwa usezao wende wafanye simu wa komori nge wakato urejejo fanye control manama hahe hamabia ukaya kanti bushini yiho sava hate simwa itimu fanye control useza c'est ça yedele hadisi afanyishi habaki ola mwana mahe katswa bamba ndo hala ngabdola fanye 3 mois katswa Olivia nyumba yembusha hono kaya mwezi wa mando mwezi wa pili hawatobonze warangwa ni mwana mshembushi ngwa na yabosha ngwalibiso je rikana sa errori mbesheya hashindi hali bimbabi yatsahimba ndu yale yede hello jusqu'à quand ize 2 mois zabaki kujoshinda yede mana ujomba ukana wabuhe wanadamu haukaya ngejoka sawane mbaba yani parabani amba ukaya hufanya naibu wafanya message mwana mshangu ya saidiwa we mwana mshangu ya hunga mru ya mrenga na ungawe na nyumba gawe na mrumshe mwana mshahaho
hatola hondani na mwana handicap kujada wa mrenga wa jamu eberge huhansi hata 4e jour turamafanya message gawe yango jiplendre udona mbekaya ufanya nayi ulali mwana mshahangu ngeja kabidi udofanya message yebade mwana mshaho hundu solution hauya hundu solution turam gam jordi tena pia ni mwambie c'est moi qui ai la solution avec toutes les mamans qui sont en France haina mwana mshe yavuliziwa nazijua medo hoba ni tsirongo alihungu namna personne ni ma kalboshe ni ma vampire ni ma bibi personne qui cherche une solution c'est moi Tiram medo kohiyabano tsirongoa tishemeza rihundu wandu wapara rihundu wazaze maisilamu wamba ukabuturanga mu mrengo mwana msho hatu akautabia juzi yakaudeda ma poubelle udohar me foyer c'est moi qui a parlé Rachida rahunda mazababi wa déplacer wa juha wabalia zekushu wabalia zezengo za hoana wabalia mapesa risaidie mwana msho wa yulo foyer. Est-ce que c'est vous ou makarbosh? C'est moi. Hasbabu ya Mwenyezi Mungu Jabbar yaboka batsi mwanadamu jado ni kalesa au kanganyima incapable ya ushile mfanye message mreveye mkomori ya reti orede mwanyanyanai. Depuis longtemps mwanamshe mkomori tabiho yekati zijua mumuhimilia rondo solution bahinga rombo Mwenyezi Mungu inshallah. Haina mwanadamu heze tsumu za mwiso zinu ujo hunga taratibu risaide mwana mshewoi mzazoe mwana ha yatsinze biye ya Cesar ye mwana maha mgu ya tujaili ya yeroho ya ha yimje apatla video inu haukakatsuma kerespe we mjomba wewe ufanya nae ukaufanya nae ula ujenini wanuka yuho komori kutsua para ça va y a pas de problème sha yuho bushini huzoea ya ewale hinri walibe hinri panda garde la fanye 3 mois watu watunda watu wapara na udu wawambia wakensi bushini udu wambia na mkensi mtimiza traitement na mkensi ule malalao hatajua rendezvous ije uangaliwa useza abasa kutumjuza telefoni yode mana jo para haini mwanadamu wa roho njema na roho kuu mjo ufanya sababu ya Mwenyezi Mungu na risaidie ye mzazi wa ine mwana warenge bie wa Cesar baike wabaki 2 mois za ufanye contrôle. Est-ce que Garjosh dari kingie? Garjosh dari domsaidia? Allahu alam. Shana alfanya haini mwanadamu ukozo. Nana mwanadamu ukoziza. Risaidie mzazi woi. Ulo harumatilatu mabushini ni mwana hae. Ika watola hondani. Banda kwa tushida waliva. Ola mjomba ha ulo hunu Faransa. Katsua para, katsua jusiza, na enge na muo, gondo hazini, gonziani gwendo, Mwenyezi Mungu naliki khatima njema inshallahu, ya rijali liki wanadama ukozizana, liki wanadama uhimiliana, rilawema fantomone mademo, atsona ya ukaya zinutula Mungu zambo, hausikine mwana mshebani, mwana msho hawa, hausikine mzazi bani, mzazi hawa, haufanya namna ikao si wakomori liki harma, vimeyeri, homkano au binadamu wakibadzima, shangabu makababa na mabibi, ya objectif quoi si content parce que c'est Turam qui parle. Depuis là, je suis depuis 2018, je parlais. Qui m'a piqué? Personne. Qui m'a piqué? Personne. Tu peux me piquer par commentaire, mais tu peux pas me piquer en physique. Tu peux pas venir devant moi de dire n'importe quoi, parce que tu sais ce que tu connais la réponse, que la réponse c'est pas le blabla. Quand on est en face, la réponse c'est l'affrontement. Mwenyezi Mungu naliki khatima njema inshallah. Wabuhi wanadamu maisilamu jo ufanya haini za ufanya risaidie mzazi hatu lobushini yatolo hondani usufu dene mna mwana ha ikawe mzazi yasinyaliwa na kasir enda hulenda fanya treatment mwana mahai ulohunu Faransa yamvuliza yatso mpara yatso wajusiza yatso wasaidia baike 20 euro ya ulamba hindu. Mwenyezi Mungu amvukisha inshallah. Watukufu, Mwenyezi Mungu naliki khatima njema inshallah. Amina mzangu mzee militaire. Gasi na sujet raro inde sujet amando
s'il vous plaît, nimlo TikTok na mtapote paso mjoka yema bibi ikawo na nziro kwa jajo turu kubaike 20 euro wasaidie mwanamsho mrutabi ho na mzazi utabi ho wajo ujabo wado signale na ngoma incapable wa ushida wasaidie hata centime maturam Mbabi na kanyo le jour qu'il m'appelait 100 euro timbeshia botu na mduka do batsamba paso kam tumjwa suroya timbeshia 100 euro di Mbabi kado na kanyo shabongo wambo oui. Est-ce que gomjwa suraya ukabo tivumbua mjomdu na msaidia Mwenyezi Mungu ananiki hatima njema. Si je le fais wanadamu pia Marseille gwajo roho ya Turam wanadamu walo Marseille pia waujue roho ya hangu kati ya na roho mkuu roho ya hangu mitsanzanle mwanama ya tile mitsanzani kane mwanama ya soufre depuis au commode dans mon quartier au Bacha. Depuis que l'angulo nous faisons ça, au alors au bassin guajo témoigner, mazababi hamadami, au kamutu ndanusia hao, ça va, y a pas de souci, kabati problème, musaidia. Waudo alo komoro, gilambi hunu faransa. Gawana hingri, oui, dembabe Mwenyezi Mungu akonja ilia. Shanga mjokaya wa ushababi wa winji rangu, wa homrani hangu, wa ujokaya turamu se quelque du bien, barangu alo faransa kadodi waze wanyanya. Zondo guajua. Hunu faransa même faransa mazababi kukarma ze place wa ujoko mwana haguo mwangu mrukado jijazi zanga mzambo yotinziro hotoa mituram gerambo alo ailleurs je suis pas riche ntina nogoza hangu shati ya namba rukomba ubinadamu wangu pia ngwazi jua hunu faransa dai haina mwanadamu mzima harumasi haruma yetsumu ya barakain nezensukume za ila latul kadri Rombe Mwenyezi Mungu risaidie bouge bobodumba risaidie mjaze woi basura certe a partir ya message yangu yinu yembaba wei banda timpara timwetiza message timwetiza WhatsApp haone ya tunjibu yone message yangu yinu gujoni para nsujwa gujoni para yani menase nsujwa gujoni para mbebo tula tishi anga mfanyo mwana mshongo valati kana susi sikana problem kada nsujwa shahaini heli ujoni para je vais assumer et je t'attends Gamlindo, Gamhulindo. Haukaya, qu'à Marseille, ou que Paris, ou que Lyon, il n'y a pas le moment que tu vas me faire peur. Kabat Simuru Yajoka ou ni Shangaza. Qu'à Paris, ou que Lyon, ou que Bretagne, ou que Marseille. Ou nous Marseille, va nous minlio. Bougainville, tifanya message. Ya wandu ikawa walona mabandi mavayu wanawashe ikawa wahuzao njaria na minga mihumrani tizamba tijokasa spure wapo wandu na min timhara mi uhomolala mi uroha hata masihu mi uhomo huja jesu ila ya wawo njo ule wa Mwenyezi Mungu shati mwanadamu winjo hanyu kamtu tapote gamonoze sinyali ya wawo biento gejo kupea watukufu Kanzori jarme sujet abila ukagas na sujet raro. Mwenyezi Mungu ajalie yembaba wei a partir ya video yinu ya rambo ya elewe. Insha Allah yani yahubire mwana mshohae ni mwana mshohae. Kasi suri kangu jua hubiri raili hawahansi panda 3 mois. Arjomba Mwenyezi Mungu mruatsone nzilo kaini jiro, mruatsone nzilo kaini 20 euro. Yao mapesa bushini yao menji haini mru ya huzwane mzaze woi ruhunre biyedene mwana wa sezao hauka tsujwa henamna wanadamu wajua msaidia ikangu jo shida ya kensi hata ze domwazi vile ya hunre unono shanga joka ya bushini nyumba uliba au hasa euro hausa kelk pendant 2 mois ya boyo mezimili 200 euro ili wajofanya control Mwenyezi Mungu ajalie merci beaucoup sitara ya jalie wake wanadamu wanza roho jelikanga muaminuka ya winjo hanyu nyina roho msaidia wenji mfanyia wenji hani wakati rashemeza wale mwana mkomoru tabiho rahunu manga rakomori nyuju hamfanya mesekie pur yemzaze yembaba woi mwana mshwahe ya kazarenge wagara ya bahiziwa na erdarasa hamba ukaya no gamfanyo mimi nsutsaha ili mtije mnipataibu kajenda tsoi hawafanyia hedi hawaransi bushini kwa sufreo Mwenyezi Mungu naniki khatima njema inshallah. Saïdia, tu vas me contacter. Contactez-moi, pas de souci. Mwenyezi Mungu naniki khatima njema inshallah. Watukufu
haini mwanadamu ujo usaidia mru tabiho uo haeha haya jaunga ziliwa hon duniani nana ubango ni kiyama mru natsile mwanyanya hatabia mika jihula mwana matabia winju wa hanyi buma vampire na mjahunu Marseille mtunde yetu la muyo ufonctionneje yetu la muyo ukayaje hosomwe societe yero yetu la muyo josomo wanyanya kabati shababi bani hangu hunu Marseille winju wa hao watunda mbandu ya hangu rekamvu rekama kalima rekama pesa o winju hema zababi wa yahundo son mangu gamsubuti nabe na mwende harmaze place za Marseille père mwende mauzisi il est comment tu rames il fonctionne comment je suis pas riche shami haini mwanadamu ikanga mina 20 euros wallahi mika garde 20 euros ya 10 euros munike mwanadamu ikao hamba botula j'ai un problème yede heli ya mwanadamu ya kaubidi ya kai wina suif wa alaikum salam wa alaikum salam dam Mwenyezi Mungu narunike khatima njema inshallah. Homwezi merci beaucoup mon frère. Mboni par. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema. Yarinike mwisho mwema. Yarijali heri na baraka. Inshallah. Haini mwanadamu yabo. Yari kontakte. Rifanye namna. Risaidie woi. Merci beaucoup Farda. Risaidie. Mzazi woi. Mwanamma hahe. Gamjoka ya heni wakati ya jowo na ukari demande aid. Gujonjia itangu. Yabe yabo unipara naibu. Yabo mkaza mnipwesheo. Kuja pula shoka we mjomba wapeu. Huneglige mwanamshwa holo mwade. Panda 3 mois. Watsina hula. Watsina uliba nyumba. Watola hondani. Go harma sofransi bushini. Ngwala ziwao. Haruma nyumba amino yokaya. Ye mwanamsha mbushi walazo. Ngwanzo mapesa. Mwenyezi Mungu andike khatima njema. Haini mwanadamu yaishia yaelewa ukaya yeka ulade mwanama yeka mzaza hangu wakati kaunti na nchida nyoti pia wenjo hanimlo hunumanga eka itsoka karjaka hunumanga rika komor mzaza ha hauye manyanyu hauye mrundawe hahundwa ni tambu na mashaka ye ujofanya. Mwenyezi Mungu andike khatima njema yarinike musome marko wanadamu wa hanzana kanadamu wa uvenzana kabati namna mkomoli ya juu ya shahar matambu na mashaka mimitura munike hai nijue kaka nhundu solution kaka nsa solution wanashwangu wenji hunu watimizi dans de 8 à 9 wanawashi watola umalaho ni wakaya hasbabu ya Mwenyezi Mungu no wazazi waishia na nyika ubada mpartaje za video rahunga wanadamu warenga rijaba nulfanya message ya mwana mshahara ruhundu wangu waparatula mwanike nimero randila mokipe alhamdulillah wenji na wenji wazifanya. Mwenyezi Mungu namjazeni heri yamtukuzeni inshallah yamnikeni subra na hikma na imani mdojo kahini zo ikawa mjofanya zentu zamu iso za mwezi mtukufu wallahi yaboga mjeshi yao duniani nana gamjeshi yao enso kiyama haukemzaze wei dumsaidia ili yaseza hedene mwana wakati kaungi harumatambu na sufrance mwana mahe hamvuriza watukufu garombo. Mwenyezi Mungu ukaya haini mwanadamu jeshia ngujuelewa ngujorambua ngabjoutowa ye numero harumaze appel wakati yenu kwanza pare ngujo para ye arme live ngi wakati yenu ngujo ngeni numero ya pare après hosadi mwana mshahat na mzaza inshallah alikuwa nada maudojo kai swangu wazima sona de wazima utile mwanyanyu hakananzaya utile mwanyanyu hasufre la ujeshe yenso kiyama la ujeshe hunduniani watukufu wa jamalif garja harme deuxième sujet ngarijao ya couple. Merci beaucoup. 50 mon frère. Nam partage haukaya ngamjo ya ukaya. La plupart ya huwa na ume mafantomu. Hau o walo mafantomu. Ngwa signale hoka c'est pas la première fois yo signalewa. Yinu couple ya mlikao ya dungana dene mrumshahahe wafanya mahasita ya ndola. 6 mois de relation de mariage. Mrumshahe gaja paro na eroli ya mrumshahe. Ka mrumshahe gaja paro mtrompe. Shaye kamru hashemeza sera hapara sera buwanaume makaliboshi le seranga aljohuja. Yeka hupara jini le jini ngaljohuja. Ye banda relation. Walaikum salam Rosa. Banda relation. Ya siza. Mazaya wana wararu. Da wena ye mrumshaha. Waone mrumshaho ya tuparo hutrompe. Watuparo mwishi ya na fitna. Wajihansi ya ukaya ngebidio utunde ke evane mrumsha fideli subhanallah. Hede ha kreye konti fantomu
yaone ukaya ibane mrumshangu kweli kajaparo ne trompe. Subhanallah. Na mangale shetani hamadani mwanamme we. Gede na mrumshe kujaparo mwana ya hutrompe. Yeka hujishia. Ngawe lewe nae, ganyi na wana, mfonde fami. Shetani hajambilisi kubuwa konti. Wadrage mrumshaha hukumkua. Womru ujiwa nae. Hende habwa ila konti. Ya Latif. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema. Baada habwa ila konti. Haniswadiza ula mwanamshe wa hadisi hata. Chez mwanamshe elle était dure. Parce que ces conversations. Depuis. Naziwa na rangomadoni. E mwanamshe hakamziro. Hamada migamina mrumme. Non. Kena ukiri. Ani garjoba ki ili garde wanzani. Parce que t'es gentil. Hashindi hamramene. Na windo la mrumme. Mrummahe ujueze point faible za mrumshahe. Banda hakashe hajikache za suraya. Habwa konti fantomu. Ya bonge na ze point faible. Ya bidi ya perse. Hosuma ula mwanamshe kawe fidel. Hauka uwaide mrummahe. Shahajikache ula mwanamshe kasujo kawe mrummahe. Gumdrage. Habili harmazi la point faible. Za kaubidi ya ramene ula mrumshe. Banda ze point faible ya zijuao. Hashindi hata. Hadi son pose des questions. Eba nuwe jao. Yemruma hufanya jao. Ye usisa jao. Zuhundu ikama swale ya kaumuzisa. Yemrume kashidia yafanya. Hareveye ye manamshe ye esprit. Ihundu ye manamshe waye. Hadubu harme piyeji. Ngono kawi manadamu wakweli. Eba nuzenugoza yemruma hangu par exemple. Kesto za kaubidi dovari za mrume. Haukabani na mdojua ya ukaya. Vanu mrume wakweli. Yo garde mbaru kwamba confiance. Mrumshe wako yo garde mbaru kwamba confiance. Ye manamshe hahara ya panda mezi ya uwaza. Wei hashindi hanjia haruma taratibu za makalima. Za ushinda ili ya joka ya banu manamshe bidia fanywa jao. Zenu garjobu wanaume wa Komori. Garjobu wanaume wa Komori. Ya ukaya banu nyinyi msofanywa na onrosha hanuze devoir normal. Za mrumshe kaubidia farilwa. Mrumshe kaubidia bahara. Mrumshe kaubidia gatewa. Mrumshe kaubidia fanywa na kanya. Mrumshe kaubidi ani udom tutsuwa d'une manière vraiment wow, magnifique. Comme tuzifanya. Nyujwa kabalanga mrenda onai. Shaga mwanzo mwatimendi. Bahi hanjia harma d'une manière. Ya makalima ikawe manamshe ngujo tombe. Hosonima. Imanamshe hashidi hafanya doma turama za uguguru. Olaka jauna ukaye mrumsha henge mguguru. S'il vous plaît, il y a des signaux. Gabo signalize nje jao sur le live ngejo kupeloti hale. Parce que gabo signalize nje. Ola manamshe hajihundu hadubu au kaba nisuwana umesi ujua ukaye mrumsha hangu wei. Ha mérite n'endaba la chérie viens là. Vas-y, essaye de me serrer dans mes bras. Ça c'est des choses que vraiment quand t'as sorti au boulot, t'as vu ta femme, tu la serres dans tes bras, vraiment mrumshe yo disante vraiment, yo parle sa frise, ah c'est mon mec. Vraiment c'est mignon. Yo sente que vraiment c'est comme ça. Yindeheli. Et mrumshe gewa la chérie, ça va, je sors en bon, viens chérie, je te fais un petit bisou. Mfanye mna bisou. Ça, c'est des choses que vraiment mrumshinge na besoin. À la fin, so nyu zizia, nika mzifanya, haukaya ngamanzawo msijini, ya unesoka ya mrumshe mrum néglige, subhanallah. Oui, Marlene Dubois, c'est vrai, t'as raison. Gassar, maman zimtukouf, chakarsu exagère. À la fois, harmazila ou la manamme, hajihundu gudrage ula mrumshahe, shabanda we mruwafanya 3 mois. Ya mahadisi, ya hanzawi uramene mrumshaho na we fantom wa tsatsaya. Ya manamshaho ne sauka ya nolke na ukiri. Ikawabidi ya 3 mois wafanya ulemewe. Shadizo hukontinye bada shetona husubia. Hendi hata habaibu ula manamshe. Ibidi unibeshe mnariali. Omiga gamihunu farantsada mina we. Ibidi unibeshe ula mnariali. Ula manamsha mabaje mnariali. Oui. Manamsha mbesha le zina. Ula nsuju anda tsaha mazano wa heiho. Habeshala mwanamshe 200 € pour la première fois. Ija kadwa saya tena. Hambeshala mwanamshe 300 €. Yo deuxième mandat. Zemanda pia nga minuzoba. Non, 3 mois c'est beaucoup. Ya ou teste mrumshe. Et mrumshe hao, est-ce que c'est obligé ou m'teste? Est-ce que c'est obligé ou balier? Konti fantôme. Ou endi wa waredaje mrumshe hao? Subhanallah. Finalement, gulongo mbesha mapesa ule mwanamshe hajihundu.
wao wananongo wakawa make ye mrume ya tukaudo mnikambahiru shaya fanye kursu kana mnikama pesa kana umbalenda hule mbaiza zindu zahe kana ukana haukama na mshe gena bezo ya doka na mna argent de poche yola opo nzege dena manzanu wahe manzanu wa hulu mbainga unesoka mide kinabangu shawana washe wenji wanra umaha uko wanika hata mbahiru uko wanika hata argent de poche mru ya roho ya une mwana mshola hahulu mna mkoba hahulu mna sakosh ya undeka ikatina mnariali ya hula sakosh ça lui fatigue yon jarohombi Hadjihundu Hadoubarma il a piégé. Il est déjà par sa confiance totale. Il y a eu la maname fantôme ikawo gudongo maria mafoto shangudongo kanu mafoto weide mruni hadisu na minae na wala de mruma yende hata usiku mwambie ukaya nifanye plaisir uneroana mafoto na video aba ntsina wala video mjuri ya mafoto shantsina weza zesirwai amba ya pas de souci et mwanamsho watu waji respect ukaya Hadjihundu habayeze suraya hambeshe mbidi ya mbwani ula mrumme harenge hakontine udungumbesha mafoto wede mrumsha hao boshonga ipasi wede mrumsha hao bonuhusi subhanallah botula shabu mwanamshe infidel non mrumshe dinutsibwe mrumshe gena bezo ya soulagement mrumshe gena bezo makalima mema mrumshe gena bezo ya mahaba na nyanzo mrumshe gena bezo mahadisi mema mrumshe gena bezo bo mrumme uke komeji umtese umanzize udom tapote mrumsha hao mkarese mzingare zozo ntipabidi uzifanya kamtuzifanya yapo kama na mshehende hata usiku habaibulo valanda bo mneglishe bo mrumme Gamsa Osamaha, parce que je voulais essayer à ma petite A charmante. Et confiance totale, namni kayo, ne confiance ikao, yalo no son mango, nyezimuna sami, mais j'ai donné un numéro à un ami. Je dis essayer parce que ma petite A, c'est une fille qui est née ici depuis longtemps, que je partage avec. Je veux qu'elle soit ma femme, Inch'Allah. Shanga manzon rambo ya ukaya, est-ce que vous me parlez? Gojo hureponde, gojo shida ufanye mahadisi dawe naye. Shatu ngo eseye utufanye betizi ba garjo fahamu, amba buti wa pas de souci. Sinike mwanza nangolo numero Mwenyezi Mungu na sami, hampara, hatajui alijila mwanamme, amba allô? Ah c'est qui? Ah désolé, parce que je me suis trompé. Ça vaut mieux que ni hujue, hauka. Oui, madame, je ressentais que tu es une femme comorienne. Il a dit, comment tu sais que je suis comorienne? Ah, ça se pourrait, ben non. Désolé, ne m'appelez plus jamais. Tu ne me connais pas, il a coupé. Et avant que mjoka wa woye, il y a joka intéressé. Il y a joka umanza. Je réponds, au cas de l'amrumche. Madame, je woika au katsumanza. Woika au katsum respecte, woika au katsu intéressé. Yo ha désolé, ntsusa. Sha woya hundra. Ya hundra charme ya hundra coup de foudre le kubal na hiti essayer ntina pas Josifanya parce que c'est pas bien, on joue pas avec les femmes. Je sais que petite et chamake que ce za ondume na ondushe au kaka jalula je de chamake kalima mema na mahadisi mema ya ukajamaki usoni mwangu, c'est impossible. Ya bo mimi bana kazanwa sulina si kazanwa sulabe ukaya we mwanamme wewe wakese mafoto ya mrumshaha gubu wa shida wa mdaibu ujuaze po faible zae wa shida wa mramene kumkwata quelqu'un d'autre ya ubesha mafoto ya zungu zae subhanallah ya ubesha ya zungu zae ya ubesha Burundi ya banda wa mwanamme wa jikash emrumshiha shindi harameneha wakati ka wewe umrongozao wewe de mzade wewe de mrumme wahahe ujuao ze point faible ujoka uvira shaumana damu wapeo ya woonesa ya ukaya ya mrumshao elle a mérité beaucoup de choses mahadisi mema na rongozi njakabidi uzifanye wallahi na Mwenyezi Mungu sketa fete pa un homme haukaya kutumfanyazo en vrai tant que son mari shauka ujikashe ujodo mfanyazo tant que
pirate watsatsaya wanzo urambweka infidele we infideli udombeshe ya mapesa na ongojo kawe mrume biologique wae ya hujuao wokumnika mapesa 100 euro kumnika 200 euro kumnika wokumnika tambarongo mwanadamu wapebo mwanamme wewe sha banda hujitsatsaza gombaibu komkuwa we mrumanzao mwanamme mrajina gombeshe 200 mbesha 300 mbesha 150 mbesha mapesa ule mwanamshe hano ya ukaya vanu mwanamshe ha merite ya kane argent de poche mwanamshe ha merite ya hulesho yanzao we mrumahe wo kumfanyia shahuja ugolumio adresse fantomu ili ya umramene umenye esprit watu binadamu subhanallah na mretu on jouer avec nos sœurs ya baba sango josputu ambe ebahati wede mrume do aparise mafoto yana wede mrume do aparise mafoto yana haukaya hujua c'est où quelle porte que je vais frapper neni njodani hunu wede mrumsha hogo mjue ze point faible zae hujue helikaudu wakauvila hata umbaibu ya hole mafoto shahufanya panda 3 mois gurejete 3 mois gurejete za 3 mois ya gurejete hukontinye komba ya mwanadamu wa peu Yesu tihinga hasiyabo hende hamhanti hamfungua haba njaka ujua kawe infideli helino njaka ujua kaba niwe mlikao ujo uoze uveye intimite yao wele mwana mshaba qu'est-ce que j'ai fait njaparo nedea kwa mwana mshagene telefona yetirende haba nono tsini hadai ngi wakati ya kauto wa subhanallah ngi wakati ya kauto ni semru mshahe ukaya vanemru ko hadisi dewe na yeye uko hamba Jacques au kaya adresse ya kaza Jacques uko hamba Jacques Holanda mi ya Rabbi subhanallah wanudu wanashwa hatu mzazaho wana hao udu ya uda ukaya umnike conseil chéri mimi deja ki wakawahadisi da wana wa mwelema foto Dieu merci ihunu kawenda mi izo kwediti hunika mapesa yabo ikawabidi wewe ujirekedeshe izo wakaumambia wakati wakapirati umfanyie zoba ulo mrume wako eli wajibenua shahujitsatsaza humfanyia zinji na we mrume ye visage ya ijua o mrumahe kujapano mfanya tambalongo shahuka mfanyia rongo tankwe jaka ya mjua par internet finalement gojodu hamba ukaya non nsuhutsa rangule we c'est fini comme 2 ans parce que infidèle si elle est infidèle c'est à cause de toi bonus. Il était là depuis longtemps. Il était là depuis longtemps Kadjaparo vous trompe. Kadjaparo vous redanai. Shamaba godu wam teste. Ou créer adresse fantôme. Ou do hadis da wenaye. Ou mdrage. Ou jouer. Ou mramene ne ujoka mrumshahonge fideli nawe. Wende hata humbaibu. Humbaibu haraya. Hatombe arme piège. Bada ngojue yeze point faible zaha. Gojue ze point faible zaha. Finalement, abasari zamba uhura semru mshaha dahabeshe ya pirati mafoto ne pirati ndawe huambaka ulandawe ye jaki ndawe humbeshe ya mapesa hulombesha mapesa ina wakati zila pia ili omramen ya wema ne mrumshaha wenda tombe harme piyeji dabo waka incapable wa udomba saero haina mwezi wadomba saero watsukaumba saero haina mwezi mrumshaja ukansi kahansiwa mrumshaja ukinaya kangu ndoshe kaudi yanzao mrumshege na bezu ya mahaba mrumshege na bezu ya consolation mrumshege na bezu ya partage mrumshege na bezu mtitazazane mbarongo anafia boga bwanale mwajomba kashaye mwanamshe infidèle n'importe quoi wede mrumaha mimi tiramuna nende rone kam juste un Joseph faible banda nguji jokaide mrume yabo akaubira maze faible ya joshida ya ramene ola mwanamshi mwanamsha tubar mo ila piège comme notre sona shot ba nugo na roho wana shot ngo na roho wanu kwatsina magaya zinu tsizinyama kina utsunga kadi mwanamsha mrumsha haho banda ani gwanzo mteste mruka do teste mrumshe mruka mteste bagena zinje za make kabati mwanamsha lo harmo duneni yabasa yatsona zampuziza onsi pia ya des manques partout wana kabati couple le parfait. Subhanallah, kabati couple il est parfait. Yabole umratione ya ukaya ngawe bogosi hata
gamregomana mmenedia teste mrumshangu loneke mrumshangu jo mkubalia na bale mrumshaharo gena zinji za mpuziza hosoni mwaho yeka hundu mahadisi yeka hundu mahadisi yeka hundu kala yeka hundu bizu yeka hundu maani nika zinji kutumfanyia udaba gom test ngujo tombe ngujo heda hauka ngujo hundu manadamu ya prepare dia mhadaye ya mhadaye d'une manière tabia ha zini uya nambia mrumangu kanabiazo yabo deja gamanzo yu wemru ikawa waji prepare unansimu zaza wana ha subhanallah Mwenyezi Mungu anapone shari Mwenyezi Mungu anike musome na ya Rabbi si wanadamu hiru subhanallah ça veut dire quoi ça mparo zona dahu mzone ne maswahaba mparo shi hadithi ya mtume ya Baukaya mrumme yoheda bahata ya mtume Muhammad haone saukaya yekabo mrumme hula wa masihu maenzoni gasi masihu utendo da honi hao gojuo pourquoi mtume yakwambia maswahaba ya ukekanga ona mrumshe hulo la mrumshe ye masihu hula we masihu utendo da honi ukangu joka mrumshe ye faible mrumshe ye faible esprit Gejum kinishia wedo da honi 1h du matin da hondo mrumsha wala hata mwanamme wala ya bo mtume yakamwambia hadisi da wajua yehelia mrumshe ya ukaya pour protéger ton couple faut pas fuyer la lom sirini la lom ziani na utsende masihu ba mrumshe yo hadali habure ala funyi mjamji hansukaya mrumshe na ni piège mrumsha wangu wende hupiège mrumsha hao panda mezi minji mezi mfukare wenda juma uhadisi da wena etanke quelqu'un d'autre gomanzo hubiri harumaze kote zonsi piaze point faible hushidi humbaibu hata ukadombesha mapesa finalement huja huamba ukaya humtolea ye adresi ya Jack comme quoi voilà mimi de mruma hao dinako hadisi da minawe njaka ujwa kan tabia ya hao yoti tabia ya hahe salimaki quelque chose que kutuzifanya hajihundu hadubu harume piège bo cinéma kutusikino wana wao sisi loba nurbabu hao nyimlo TikTok nyimlo Facebook o wakati usiku leo hani mrujwan sukaya ranguleo na rihensiza telefoni ritoza mo depasi ridoni kana rondu wajoka wajoromani crise ngabo wajoromani aves rekadu an raume rekadu anawashi wakati la jorenga sharia ya ukaya abasa haini mruna nikemru mahai olarenge telefone mru mahai olarenge telefone mru mshahai haini mru balendeza hendala le niyo pa David 4 rijoromani ma avesa sonse pia wenji wa juma na harumaze ndola wenji wa jula wa wende zao ifasura bwiri kutunika aminifu kutuni amini balanda bo yanzu ya jivure ya tswanzani kemrumsha telefoni au balanda bo mwanamsha tswanzani kemrumha telefoni no ninsole shatsu gombe lo hindri yabo kutuni amin ni kemrumsha ho telefoni ala le deni oneka kutina error ni kemrumha ho telefoni ala deni kutina error ke jajo paro jo mkinishi yanga mruditse na nzambi umani ujonjo malahoni. S'il s'agit à les deux personnes, ça est signalé. TikTok ou de malade spécial. Et ma kabobo de ma bibi go wenjo. Quand c'est hula toujours, go songo bien zemisili. Bahi kavati ya jo oze. Rihensi ya ukaya depuis mruna essaye leo. Yambie mruma hae kashere. Na change ce téléphone. Na change ce téléphone. Rione. Amruna be. Na nalfanye esse. Nalfanye esse. Aujourd'hui même, wandu wazie hani mrani kimanye telefone riwone yabo garjo ya ukaya wunduzi tinjema déjà nous ça signalé wa babaki 19 secondes gajo coupé 19 secondes voyez la page ya onesa ukaya bon vérifiez votre contenu actualiser signaler un problème déjà ngamjoke makababo kwa tsubandu na face ça signalé wa 4 secondes 3 secondes 2 secondes ça va couper. Nyezi muna nikikati manjema. Sa ikupe hanga mjordini yandi senrwa jina. Dami haunda wangu Afrika wangu joshida wande hata wanto. Amani senrwa jina. Yonge jo jizima basa. Sa jizim. Nyezi muna nikikati manjema. Yari nike musomwema.
dojo ukaya c'est la vérité wangu ngwajo upalputeha gabo wajo umana gabo wajo ujizibisa zeroho na mtofanya mna ese haini mrambie mrumahe sherini ke telefona hangu renge ya hao baike ya hao ngawe na zigzagi na mrahaurao wallahi na Mwenyezi Mungu mruto eseye wambie mrumahao kaya sheri ni ke telefoni ya hao na bale ya hao ngawe na miraha sheka hutrede wamba ngojonela johangali ngojonela johangali so twende wambe twende wambie mrumaha hao bumana mshe hao bumana mmetode wambie mrumsha hao Leon Garbadi le telefone gamjo wona helileda holjo paralyze gamjo wona helileda holjo paralyze ye wakati ka hani mrajo abie mrumaha heka on change le téléphone hawa abie mrumshaha hoka on change le téléphone mjona helileda ho lijo paralyze gamonoka ya signale wa paswe comme tout tapote bon ça dit c'est roi jina Mwenyezi Mungu naniki khatima njema inshallah wa alaykum salam souvenir ya dahon garuhambia bo shababi hamandawe wetimana mme weshetwani wenuhusi hooze usubuti ufanye ubuwe konti udo drage mrumshahaho umbire hamaze kote zonsi pia umbaibu esprit hate mrumshahaho ya dubar mepieji ya do hubeshi ya mafoto ya hezi ungozahahe baanda hubira ramaze pwefeblu hauno ya ukaya izo umambiao ya mrumahe kaja parushida ya zifanya hushidi humrameni hata umenyelea eviahahe hahubeshe mafoto hahubesha tout ce qu'il faut baanda hukaudombeshe ya mapesa na umhadisiza ye mahadisi waka umhadisiza tanke pirate Zaman nous sommes hadithis réellement, face à face, badade mrumshaha. Tu trouves le culot. Ya ushidam donga mahadis. Mwambia. Yema kaseti. Nema jini. Nema kababa. Nema bibi. Ya no monziani. Shaka mtunga mahadis. Ya wambi wandwa shahanyu wakama poa. Wandwa shahanyu waka tranquille. Kamtushida mwandwa mahadis. Uhundu mahadisi ya ushida uramene mrumshaha hata ya ubeshe intimite tanke kwatu fantôme chaque tunga mahadisi wa mahadisi za katika nga udahuni donae kumkawa de mrumaha hujua wendeza de mrumshaha hatu barma piège ya bodo jua ka c'est toi le pur homme t'es pas un homme t'es un homme vraiment bizarre chétanique kalbosh haukaya kujaonesa ubinadamu wa hao na mzaza wana hao shahuonesa upeu ya ukaya na mzie bumazababi na rilansi tsudo dubarma kesto zanzar piège en rochahat mrumshe mruka mpiège ye kamrumshe mrum piège joka zandi sarangwe makati ya mtume na mtume ameharambia ukaya haini mru ya jwenda maenzoni hata ngasi masihu na evita hendo hahe ya tujenda hao nongozi tsongo manadene mrumshe daboga joka mrumshe ye faible mrumshe ye mlemevu yo ujua hafanya nogo huro hawe dezaho hatu ya mwanamme hondani vana ya akili huyo yimshindi yabo mrumshe tisawa na mrumme haukaye yamba yekaba hanza wajabake Nguwa vili par exemple yabo joka ikamba mrumshe ekaido hanza wake shetani yabo mrumshe do vili zaina mbabanu mrumshe ahya na pouvoir ya ubaibu shahya na pouvoir ya faiblesse ya ushinda yaji kama problem yabo mwana mmehamandawe Mwenyezi Mungu nalipwene shar udo joka ngoro mrumshe ha na wana wara wendeza hasibabu de konti waibu wambaibu baada gomjuo heliahe subhanallah Mwenyezi Mungu narunike khatima njema yanike mwiso mwema emanamme hanyongwa henzae dezahe hambie mrumshaha ukaya rangule we sefini nsuhutsaha parce que we infidèle yeti infidèle bo cinéma ye infidèle nda ulone contre fantôme shemrumshaha alhamdulillah ye sage hawanza mariage ya simwa yatuparo hutrompe watuparo shiahar vahogono ya ukaya shetona hubilis wodi wa mteste ubakida we na harma mahadisi panda mezimira rukaja kubali hubiri harumazi laika ukutushida wa mfanyazo godongo mwambiazo vayado na kawe mrume wakoli we mwanadamu wakoli subhanallah watukufu garanda wa harumwa et troisième sujet Mwenyezi Mungu nanike mwanamshatu isubra yambi alhamdulillah izamando dabo najibiwa haukai mafoto wayafanya kujaiza za sura zao hoji mafantomu wakauhiza za sura zao zonsipia Mwenyezi Mungu ujuhunika sitara haukaya même si t'as fait du mal hufanya nogutson dizo sharu jokaya vraiment hubaibula ni ya hubaibu de mrumaha diarande ha shetani yaje ya hubaibu Mwenyezi Mungu anike khatima njema
Ho hanzahi rabbal alamin. Watukufu ngarja hormetu troisième sujet. Nambie mwanamme weka banda hondeza hujamnika talaka. Jimete foti ani angala ekala mwanamsha hujukayaje. Hujukaye mrumahi mwanamsha huenda buwa konti ya dubai mwanamsha subhanallah. Tout ça c'est ta faute. Mrumshe mrukado mtunda. Dazila namwambia ni ya ukaya. Haukaya juze kautunge suli ya live ikupelo. Si mwambia ni ya ukaya na mtofanya depuis aujourd'hui même. Hai ni mlato jivolonte sheri. Leo nga change ze telefone yani ngala le telefone mwanyanya. Mjo na ukaya wa ujotla de urongo wa wambe. Oui amour douce. Wa ujotla de wambe. Merci beaucoup. Wallahu ola ujo mwambia kawe mwanamshe mwambia mrume ujo huruja. Habairi. Yabo toujours il y a quelque chose dedans. Mais kaili ye amani. Et quand on doit bien mrumsha, en tout cas, on va changer ce téléphone. Hadjona njo magalana mimi, petite aparonambia. Il y a des moments, j'étais avec, il m'a dit, tu peux me donner ton téléphone? Ça va pourquoi? Ah, non, c'est tout, je veux ton téléphone. Je dis, moi, ce téléphone, on fait. Ah, c'est tout, je vais connecter, je vais rentrer sur Snap, de connecter. Soit même une Snap. Ah bon, vas-y, de tsaba, non. Mimi mrika murogozo ni wenji, muloliwa ni wenji ojo mkinisha wa délire dans les commentaires, il y a ou message privé, l'importance je calcule même pas, ça se pourrait uono kakujibiwa, kakuka konta. À la fouransi, non, il faut que tu me donnes. Ça behewe, utsione message yabo, ujahu jizimbisa, wandi solila, parce que c'est pas bien. On a dit, non, je m'en fous. On vous a téléphoné, à tout le monde est passé. Tiens, tu peux regarder ça, non. Beaucoup de parents, nous, parents, nous, enji, gabo, aluma intéressé, gabo, qu'on y parle, à délire, chamika calculer, l'importance. Si hara, ya paso comme jokaya, ça se pourrait, rishinda, ne rimane. Yabonga mjokaya, hai ni ujoambie wa hahekanike ya haho. Yabonga danjamnik. Chasi ka trouve le courage ya umfari ya hateroho ya hekinaye. Parce que rangwa katila ngupanso ka tu me trompes. Ngala debetsali nkwamba ube. Oui mwanamshe. Njajua nzanu ni hulongwe na il dégage. Va te soigner parce que si c'était une femme. Et là on est docteur, ou on est ma psychologue. Parce que esprit ya hao. Ngyo fantôme. C'est du kwamba. Ubaïda Ismaël. Vas-y, va voir un docteur ou des psychologues. De venir te soigner ta tête, Ubaïda, parce que yele kalima lamba abo li mérite ou l'ambie mjomba hao, na ou django l'ambie mrajina, désolé, va au diable. Nyezi mungu nanike khatima njema. Ika obligatoire ni mfale, au kaga mjoka c'est pas facile, au kaga mjoka depuis son mala, ijomkinisha keka kana confiance. Mais alhamdulillah, on a des mots à dire, on a des paroles à soulager, on a des paroles à convaincre, on a des paroles ya ushida uramene mruata ya ilewezwe kaudu ambao. Mwenyezi Mungu na nike khatima njema ya nike mwisho mwema inshallah. Watukufu ngarjao harma et deuxième sujet. Vaut mieux rien de ces sujets yararu jeliambe haruma ye imakatia jao huhanza rabbal alamin he kudratillah ya Mwenyezi Mungu. Vanungwambo mi atote bo Ubaïda Ismaila. Goni paro atote je makabo abo wakumaraktwali itakuwa mi atote. Weka matsu wakati na jo paro jo huo na baike hubaki wa weche duniani ngawe duniani na joka intéressé envers toi. Parce que je vois ton visage que t'es un visage vraiment d'une femme sorcière. Y a pas le moment que vraiment j'aurais être intéressé envers toi. Parce que quand tu parles et tu dis n'importe quoi, tu montres que tu es une femme vraiment mal éduquée. S'il te plaît. J'aime pas parler du mal à une femme. Tu veux me forcer pour que je te parle de mots qui va te blesser. Que Dieu me pardonne. Mais va te soigner. Et quand Ngwambo tu l'as à toté, parce que tu as besoin de goûter la toté, Wallah, Ngwajokada on est il y a d'autres mises de 2 secondes à 3 secondes et kakuka satesu. Jamais. Ndiajuja ni ujivize liwazi. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema, merci beaucoup mwana bahati. Mwenyezi Mungu narunike mwisho mwema inshallah. Gari njiao haruma. Non, désolé narengeze appel. Garjon njia et troisième sujet. Ya hemwa nyanyasa ukade troisième sujet. Ya fanya hazidai na wanyanya.
wanjia harma mtsango nabo emanyaswe ikatufanya katina kirtasi mtsango wa 1000 euro haina mwezi wa 14 personi haini mrabidi renge 13,000 euro wasi abo bado mtsango uhiseda kwa bidi renge wa mwiso gasi na 3 mwa garafanya 4 mwa kwa jamni kwa mtsango gwa mtabisha ubahari ye katina kirtasi gwa mamwende ya shitaki rikanza jerlanse mazababi wanu kakanomba ni nafasi hata mvubani garjo mvumbuani garjo hujaharmwe suje insha Allah ho hanzahi rabbal alamin heza kudratillahi za Mwenyezi Mungu usiku jao au kaya leo usiku mfupi ganzorongeze appel leo usiku wa hejuma ganzorongo emakatia jao gamjo jua mpare harmwe numero ili wandoa participe waonesezera ai e wanzo liombe Mwenyezi Mungu haini mlika ulobani mlo TikTok nanya mlo Facebook rifanye haini za ufanya merci beaucoup. Tishia pour éviter les gros mots, merci beaucoup, Madame Tahir. Insha'Allah, risaidie mzadzahatu yavuliziwa ni mwanammahahe, mwanammahe lohunu Marseille, mzadzahatu ya lobushini, ya tolwa hondani, haukaya ngasina 2 mois à 3 mois, kajalibe nyumba, hatolwa hondani, kasuna mbaendu ya hala, rishidi lihundu wahundu mzadze mbushi, hamrenge, shagwanzo adu alivisa, rombe Mwenyezi Mungu, wanruashidi wa msaidie, daheni ujo msaidia, uongu Mwenyezi Mungu ujo mrekopanse, yalive biedene mwana, wasezao, hawa hunranre namna, yashideru hunre mapesa, yalive mezimili haukaya, ngujo hunra nyumba, hasa ero, yo mezimili, yafanya ila kontroli, nge ya sezahe, rundu wanadamu maisilamu, wajo msaidia, uhanzahi rabbal alamin. Insha Allah, bade mwana mahahe, katu jusa telefoni, katu wapara, hawa vuliz. Mwenyezi Mungu alike khatima njema, alinjarma ze 2 sujets. Watukufu 07 74 00 76 57. Wandugu wajojo wanipare wajoka hanza wasaidie mzade woi nana wajoka hanza waparticipe harumema hadisi na mpare 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57. Gamjo ujua manzihe nyimle TikTok nanya nyimle Facebook mpare mweneseza fikira za hanyu zahe mwanamme yabuye kont phantom ya kaudrage mrumshe panda mezi mfukare huenda mezi 8 habaibola mrumshahahe na baleila konti ya balao kayetside mrumme ya mbaibu na udombu besha mapesa na unjia na umaba mahadisi alio difera na mrumaha ya kumwabia ola mrumshe ya jihunre yatowe ya intimite ya hahe banda ula mwanamme hamdemende yayo ya mbeshe na ulade mruma hahe hajihundu hamvuliza hendeza shagaja tuatolaka hendeza mhundu makalima ya wambie mwanamme wei ya dojo kaya izo yafanya zinuka zirendwa izo yarenda izo kazifanyishiha eka itoka de mwanamshwa hahe hajoka yaje eka itoka de mwanamshwa hahe de yafanyiwazo hajoka yaje 07 74 00 76 57. Watukufu kamtu para garjou njia TikTok hauni mle TikTok mrugu jojo abehe demand ya rongowe ou le Facebook ngwajo ishia au ka jusqu'à maintenant wandu kwa tsupara ili haonesa zira aizahao haukaya sas pure ya ukaya owenji waho wanaume au wenji wa wanawashe wa uzifanya hawa uzanza haubua kontifantomu ya hanzao dojo kaya owanrosha hongo mafideli izo kazirendwa ekado unafiki wongu harmaze couple ekade zenra bongizo harmaze couple quand tu aimes ta femme faut pas rentrer dedans ou passer harumanze ikawo vraiment ya kiupeu na rohombi ya utsonga umanene mrumshaha izo kazirendwa izo kazifanyishia 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57. Kabati uparo lumwambia nyaukaya lewa usiku wa mtukufu Mwenyezi Mungu ajali haini mwanadamu yaishe message yenu. Mwenyezi Mungu ajali heri na baraka. On est Ramadan haram, ça veut dire quoi? Monsieur Léo. On est Ramadan haram. Haramu hindi haramu ho tsaha edi mzazo ya saidiwa bwe mwana mahomvuliza haramu ho laani rogo hamada zinu mwanamme ya subuti yado pirate mrumshahe mahadisi. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema, Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema.
Mwenyezi Mungu yajalie rike wanadamu wa ukozizana na uhimiliana. Haini mwanadamu Islamu adojo ya ukaya. Imerite nrede njema, imerite nisaidie, imerite nifanye haukaya yemfale otide mfamaudu. Eza hunde mzaze ulobu shini. Sonsi piangas na wazaze kapsujua o wazaze kwa joka ngwa oje. Hau maudu ekanja kana nafasi jokanga mije. Izo pia Mwenyezi Mungu inshallah ngujo jale haina mwanadamu lobanu alisaidie ye mzazi we inshallah yapashie yasezahe daena mwana hae ho hanzahe rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ajalie mwanamsho hakikao yemrumahe haruha hendezahe hasibabu baada akaurumia kwa fantomu ili ya umla zamuoni ya umwona ula ufidelite wahahe au infidelite wahahe finalement ola mrumme hashindi haramene ola mrumshe banda wede mrumahe wa kweli. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwisho mwema ho hanzahi rabbal alamin. Hata mpaka dayabo nimlo Facebook bom mwanamshahat long vie à toi. Mwenyezi Mungu jo uhifadhi ulojo ya ukaya zinu jo kauzifanya rangu hale haujo kaukana comportement mbi rangu hale shahu respecte mrume ho panda 6 ans mrume haone ya ukaya vomie yaje ya utarma hasara ya huzingamanye tazinu zija hahuzingamanye. 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57. Je répète, 07 74 00 76 57. Jaye Fauzia, bonjour. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu narnike musomema inshallah. Ya rijali hirna baraka wangu kwa supara ngajoba ki TikTok lishemba bizara aiza TikTok rombe. Mwenyezi Mungu hani mwanadamu aishaze message zinu mrukane conseil ya joka ya mrumshe mruka mpirate mrume mruka mpirate mruka donjia ya mbengu wanzo ya eseye ne amuria ha yanze ya jue parce que ngojo idanganya ngojo imenya wanzeka kukana confiance ne mrumsha hao na bwezo tulongo ikawo zonjema. Mwenyezi Mungu katira dinas wa alaikum salamu shuma bweju. Mwenyezi Mungu ajalie nyuma ishe message ruone namna ya usaidi mzazi ube mzazi sana wazazi we mzazi sana wazazi ulo harmatambu ulo mwale. Mwenyezi Mungu amhifadhi wa hafadh. Wa alaikum salamu sakina mama Nadir. Mwenyezi Mungu yarnike iman dojo kaini zorjo fanya halmwetsumu izori fanya zinji izori saidia izo. Mwenyezi Mungu jo recompense ra hunu ra akhira atampaka dabu atukofu doomba. Mwenyezi Mungu kenga nyanono mjua wanono inshallah ho hanza hahi rabbal alamin. Désolé, banga mon message est déjà ouvert. Mais comme l'âme moi, je ne peux pas t'appeler sur le direct, mais j'aimerais bien aider les... Ok, Inch'Allah. On hanza rabbal alamin. Watukufu wa jamali funyimlo Facebook. Boom. À la prochaine, Inch'Allah. Et troisième sujet, ngarjo yamba. Mifumo zensuzija, Inch'Allah. Mwenyezi Mungu hifadhi mzazaku lobushini. Ya hifadhi mwanamsho hako. Imrumahi ya leo ya ukaya. On ne joue pas avec l'amour. Contraire, mrufanya tout pour tout. Ate mahaba ya hone mrumshahao. Ya injeza daraja ya mahaba shamru kafanya. Ya randi hashetani ya hanza. Ya manene mrumshah. Atampaka diabo. Boom. Longue vie à toi, ma soeur.